ngathi yabo vele sinento ukuthi vele gospel sometimes inokubukelwa phansi yabo mase kuphuma inkulumo ukuthi avele mina bengamele ngani la ngeke singoyifasa kakhulu ke manje amagama acasulile lawo wena no abafuthi bengasakhulumi kahle from after nje igame nje bengasakhulumi kahle ngathi ngeke I think sekhona noku-undermine manje ngathi angivele ngiyifase ngempela manje sure hey madoda uzizwa unjani emoyeni No, siyafuni right man, bengi right futhi nayizolo. Mina ebholeni angithatha izinto personal. I think lapha besiyodlala and into engiyithanda kakhulu ukuthi ke uBig Zulu bese sikhulumile naye waxolisa umuntu amuzwa mfethu mayikhuluma inini into elishoyo nomuntu osho ngoba ekubhuqa. Ubesexolisile ngasazwana futhi nami ngasho ngathi mfethu vela kuyona into ebengiyithathele enhlizweni into engiyifisa kakhulu nebengifisa ukuyixolisela mhlambe kubantu ile ukuthi mhlambe umdlalo ugcina ungavelanga ku TV nakuma sponsors affectile yilogo ngoba phela abantu bebefaka imali zabo lapho befuna ukubona umdlalo omuhle bathi ugcina ngezekanga ngaleyo ndlela but ke again you cannot abantu ngawukwazi selbeyond ufika ubeka ama rules wena uthi akudlale ngalama rules bese wena futhi ungawalandeli mhlambe wadudu umsakhuluma ngayo imithetho lebekiwe ye tournament ni happy nijabule ngale yamthetho leya ibekiwe nje yonke ngoba mina ngifuna ukusho njengo Tjatha odlala eqenjini lo Maskandi kule tournament ukuthi cha imithetho yakho na angijabule neze ngayo mina ngoba kwakhona kwaseqaleni ukuthi iyasheka kanjani anginalo ulwazi ngayibona nami isikhontayi na imithetho elandelayo kodwa ngana kushaya amakhalta le mithetho ngeqala imithetho kanje nansi ke sixakile ke izolo yasixaka kubuka lonke izwe le yamthetho mina ngoba nginayo yazi inkinga nale yamthetho and ngiyacabanga ukuthi bona bayayifaka njengoba siloko siqhubeka as i-tournament lokho ikhula bayafaka uma bebheka ukuthi okay sekunenkinga entsha evelile mhlambe sidila nayo kanjani ngolesihlanu nje bekwenziwa umthetho omusha yabo ngoba futhi sibona ukuthi kunenkinga evelayo le team yeGqom ngoba sekubeka umthetho omusha ngase mina ngiyaku DJ Vu ngoba ngibona ukuthi iGqom lizoshayeka kulomthetho lo and ngine message enginayo i-screen grab enginaso la phone yami because bengifuna ukuthi kube i-proof ngaya ku DJ Vu ngathi mfowethu yabona ukuthi lo mthetho omusha lo uzonimisa kabi mina ngicela ukuthi before igame sihlanganeni sivumelaneni ukuthi kunama player wenu awu11 ekumele ama professional players engamela adlala at least nifake noma bawu4 kulabantu abawu11 ngasaliseni bafaka bonke yabo ngaya nakumakoya ngana kubaba Sithole ngaya nakukhuzana ngabasendela the same thing but uma sesifike emidlalweni before igame usethi DJ Vu wayefethu yesitshelwe wena ukuthi akwenzeke kanjani okay yabo so yeah so ila decide khona ukuthi okay asiyeke because ebekhona ama professional player ngobe esiwabekile ngoba sithi sisolo ukuthi bazoza nama professional players njengoba babenzile last year so seza nama player u2 sathi sizowafaka uma ukuthi bayawafaka la yabo so le ama players bengayona issue ebenkulu ile lomuntu osifazane abangamfakanga sekusele minutes nokwephula umthetho obekiwe lokho suphula umthetho lo so uma uchecka nje body language yami makuphela igame bengenankinga bengi right ngisho wena no sidliwe ngihlekele but mase ngifika bathi coach abafaka ngumuntu osifazane hayi kwaqala ke nami ngahamba ngayo committee kwaba khona i-ruling bafethu nayi into ebalekile kube khona i-ruling ephuma committee ethi iGqom has been disqualified based on ama rules batshelwa futhi lokho SABC came to us yazothatha team sheet sesiyibhalile we ready ukuthi sihambe siyodlala then iGqom langena egroundini lathi ngeke baze badlale wait iGqom langena egroundini lathi obaba ngeke beze badlale bona
ithina singesize sidlale so hip hop yathi hip hop yona ngeke izidlale ne gospel ngoba I gospel idliwe hip hop ibingangeni ndawo lapho self but because abafowethu bayazwana and futhi ngokubona kwami sebexoxile eceleni bavumelana ukuthi uma kungena igospel thina si hip hop ngesize singene ake sibuze ngoba ukhona uBig Zulu oqhamuka kuyona hip hop Big Zulu hello sawubona siyaphila unjani wena isikhona mfowethu Dumo uyaphila ngiyaphila my brother kunjani hayi kuhle man Big Zulu nangu uDumo ebeke ngathi mhlambe nisupportile igqom ngikhathi beze bethi ngeke engathi nibe ne caucus thizeni kanye nayo ilokhuzana iTeam Gqom ngabe kuyiqinisa lingakanani lokho no akuna caucus ebekhona sithi ngicabanga ukuthi into eyenzeke lapha yana kube nephutha lemthetho errong ebeyibhaliwe ekuwukuthi ngisho ku professional ebholeni ayikho imithetho efana naleyana uyabo so thina lento esiyenzayo ukheavy fund nje ezama artists ngicabanga ukuthi umfowethu uDumi noma ngithi igospel bekumele if bekunezinto ebebebona zi-wrong kwiGqom bamise umeshi from ukhale because yonke lento abakhuluma ngayo into njengoba abanye abantu beGqom eceleni ngaphandle kwetafula kwemanagement bavumelana bodwa uyanasela kubabuhlungu ukuthi mhlawumbe kwezinye inqumo uDumi nomfowethu igospel beyithatha because bebetshela ukuthi bazowina uyabona mangabe sekufika to the point ukuthi ke manje ziyakhala iGqom liyawina sebeyaqala ke manje sek-involve thina ke manje itafula sekuphuma nama rules okokuqala nje mina bengikhona le yanto iqala ngomuntu owayisungula so now mase kuphuma ama rules afana nalawa kwamina angiwazi lawo ma rules lawo so uthola meka umoya kimi kuDumi bekuthi yonke iminyaka siyidlala le tournament le unokuba namaphutha anokuvela njengabo last year mabewina aba khona amaphutha amaningi sicomplaina ngama player uDuma edlala ngawo ukuthi akumele adlale kodwa ama complain sawabeka emumva ngoba le yanto siyenzela abantu nanokuthi ngeke silwe noDuma sithi abawinanga bewinile emidlalweni whatever complaint thina sinayo ezi hip hop kumele siyifakele emumva sazi ukuthi amaphutha azoba khona ngoba i-tournament le yanto into esisayiqala into yokhemifani amaphutha azoba khona manje umfowethu ukuthi yena usuke mhlambe wayithatha ngendlela ayithathe ngayo wavele wamisa nje yonke into ukuthi idlalela ayisekho into eqhubekayo la kuzoma yonke into kwaze kuba kuhlungu kimi sekutheni ngithi mina kwabo bonke labantu abangaka bala e-stadium abakhokha imali zabo bezobuka bayibonile igame idlale yaze yaphela babonile ukuthi iGqom ulwinile babonile ukuthi iPop iwinile kumele kiwe final mangabe kuyikuba iGqom kunemithetho eliyiphulile bekumele thina emumva sikhuluma ukuthi sizolishaya kanjani iGqom sizohlawulisa kanjani ngephutha abalenze egroundini phakathi so that abantu abathole into abayizele uyabona umfowethu ke kodwa nami ngithese ngicabanga ngabona ukuthi somehow kwayena uDumi ngeke umblame because ukhuluma ngemithetho kodwa kube kuhlungu phela kimi ukuthi hawu mfowethu kodwa lento siyayiqala siwona ama professional player siyevela ifani ngayo ungani usuphethe ngesandla sensimbi kanjena manje ekumeni ngabe siyayikhuluma nje siyixoxe iGqom ihlawule ngize ngathi ke mina Selby ngicela ukuthi ngoba kuba nemali ewinwayo lapha yana ngathi for hip hop ngicela yonke leyo mali 400,000 mangabe siwina inhlawulo yethu ukuthi bayithathe yonke leyo mali leyo bathi abantu abazobuka
bayithole lento abayizele because abanandi abanemali balapha nje for ukuzosupport ama-artists ngathi wonke 400,000 ungathathwa for i-fine ye-hip hop ukuthi ithathwe yonke leyo mali yo-donate mhlawumbe ikole thizeni ngayo sidlale thina and have fun siwine mangabe siyawina ngize ngacela into efana naleyo yabo kodwa kwawukuthi-ke wonke umuntu mhlawumbe besefisa ukuthi izinto zenzeke ngendlela yakhe kwahluthuka imimoya yakhe kwagcina mhlawumbe sekukhulumeka kabi nakuye umfowethu uDumi kodwa-ke ngibese ngixolisa-ke phela ngoba kona iphutha libe khona kanti masisegrawundini kuyenzeka nemimoya iphakame sigcina sikhulumisana kabi kodwa into ebalulekile kusuke kungeyona inhloso ukuthi maniphumela ngaphandle makube nephutha nikhuluma ukuthi mfowethu cha ngibonile lapha ngiye ngakhuluma kabi ngicela uswele uyabona Big Zulu omunye umthetho khona lawo enguzule emnizolo othi noma ngabe niyabona igame iqhubeka ukuthi kunemthetho ophulwayo anikwazi ukuyimisa igame ni complain ngalowo mthetho noma nikhalaze ngalowo mthetho ngoba nina nimisa igame ninga disqualify niginqelwe ngokuthi niphazamisa igame ngenxa yomthetho kuthiwa kudlala uqedwe unompempa shaya impempa bese niyakhala ke lokho kwenziwe igospel uyabo angithi kuthi omkhulu uyayibona nje into efana naleyo enye into edinga mhlawumbe thina-ke ngqo ukuthi ezuDumi ezutira ezukhuzana siyikhulume thina ngomlomo singayimoshi thina kube yithi sithi bafowethu asisaveni lento le sinama-sponsor sinani eminye imithetho ibekwa abantu uthola ukuthi umuntu akakazi akhahlele ibhola empilweni yakhe akazi lutho uya-understand muningi imithetho obhuti omkhulu ekhona laphayana ebhaliwe engangingekho kwamina hayi ake nibheke le mthetho bafana bakithi hayi ngeke yabo nje bafethu ake niyohlala phansi le mthetho ke niyibuke yonke ngeke madoda ngeke hayi nangu uDumi ngoba yazi eminye yale mthetho le ngoba sine group ya WhatsApp yama captain and imithetho uyifike iyenziwe icommittee babese beyiletha kuthina ma captain babuza ukuthi basitshela ukuthi madoda nawo umthetho omusha uma kuukuthi ninenkinga nalomthetho sicela ukuthi by 6 PM namhlanje nifake icomplaint yenu ukuthi anivumelana noma niyavumelana nalo wesikushoyo same thing iyenzekile izolo njengoba ngitshela ukuthi kunomthetho o-updatwe on Friday kwafakwa i-status ethi uma kukhona onenkinga naloko sicela ukuthi by 8 AM ekseni before kuqala imidlalo ngoba asifuni umuntu ozomisa imidlalo onenkinga nale mthetho avele asho ukuthi thina sinenkinga akekho ngobe ovelile wathi unenkinga nalomthetho hence ke mina senginenkinga manje uma sekukuthi uBig Zulu engifuna ukuyingena indaba yeBig Zulu ye hip hop nomaskandi because iphakathi kwabo bobabili ikubona bevumelana ukuthi campaign thina sicela usifine okwabo lokho isivumelana sabo nokudlelwana babo bavumelana ngalokho thina gospel size sifuna ukuzodlala ifinal if thina si decide ukuthi cha bafethu asivumi indawo efana because nami utirozile kumina wathi ongqondo uDumi ngcono nisifine bafethu ngathi mina malume because of indlela esekukhulunywe ngayo nami kuma meeting abe khona la angisavumi manje because indlela esekwenzeka ngayo ayisekho right nganqaba ngalelo phuzu all right Dumi usumzulu Big Zulu nangu uyaxolisa uyalamukela uxola uyamelela uxolele elivela kuyena akade ngixolile siswami umfowethu loyo njengoba sengichazile ukuthi indlela nje yakhulume ngayo ingitshengisile ukudoda nganami ngafunda futhi okuthile kuyena so uxolo nje lukhona phakathi kwethu ngangokuthi kule weekend eyomhla 27 so besihlanganisa i-team yeGqom neGospel nomaskandi ezodlala ne-hip hop. Yeah madoda. Nice one. Kuhleke bafana bakithi makunjalo siyabonga. Asikufakile kulo team ngobe. Hani ngisaba vela ngithi. Hani ngisaba.
Siyabonga kakhulu sinifisela inhlanhla bakwethu bafethu yinhle kakhulu lento eniyenzayo bandla Nkosi yami siyacela nabanye futhi abaxhasi besondele beze ngaphambili beyikhasi iqhubeke nje ikhule ibe le phezulu kube mnandi kumnandi ukubona osaziwayo bekhahlela ibhola bengene belukho hayi kakhulu Self kakhulu guys siyabonga simthanda ngendlela eyisimangaliso nonke ngokufana hayi siyabonga nice one iyona inyanga yamadoda lesi